Mwancho mworigeria karibu sana na endembe ya mwana soko gendera kubwateria emiroberio yaito ya Getembe TV eyene mesa yekionga chinsa inye asobutko bigabwe 23 mutinyo iga okabere mwako yagabwechiri bubere 25 nchinkuru kwa Clinton Ndigi no tore na Wilson Makori kurwa sensemo yomuntu bwemanyero karansoke tokomanyi aya atekirika chinga kechiga. Karibu sana mwancho mworigeria yabone kionga chinsa inye togochaka kurwa se county ya Kisii MCA we ward ya Monyere kutoka se bunge ya Kitutu Church North ta se county ga ni ga bwato kirobo semia gochi asaba rokiwa kurwa se chiskuru au habaka gaire kwerera chinka cyabo kurwa se chiskuru asomo tumoko mwenge bweru sabo se hafta masabona basabire banyara ko babako bwati ngencho chiri yakwegendria se chisemi erikwanike kirabara chikwerenda nande chisemi cyabo ase chiskuru au nyara konyora bona mbara se chinchira chiri chinge na nchiri tukurera ronda tukuganiria bana uri bago travel gutachi after rero na mambi baganira tsabari chingiya kibago chugo cha chinka cyabo andi muri bari day school bago chukona baro chi after na baro na baganira nge after mwegera matukamake kibako andanka bakonya bayiburi babifu bya mbabase kuchukonya go chanda ekenyuro na nibo manyenga abantu bona iga konya kuri kibara abana bake kwigura mangana chi abduction na bintu binde igo kero mwiburi ororo arendo mwana oe no mwana na ererende bana ba bairengana bago tumeka chimono tenga chinga kichiri twasomete semester ngorro igo twargo sabangana na wanafunzi bari bago chirusa mochi ko concentrate kwenye kuriria mangana chimono tigatasoma sama tukaya maketo bugate togocha gukora twere na sisimi echo nabokonyora nga at least waraitire abayiburi take your time kwanira abana aba tema ko ba guide mumanyanga challenges kiba bugate abana bakonyora ngibireche bibi homosexualism na lesbian bya soire elinde kwa bakwandira babekirana na masabo. Mwancho mworigeria wasemi gochi asaba ibori baina kibunanko barinda barabara kwa babo kero bago chanka ochakira ritko ria ankyo tokoskabosya sensemo ya siasa bono nigo mojumbe kurwa se county ya Nairobi George Aladwa oiboigo ore egati yababwata ni beki amakirigia ODM manyari ko bakago esokya na kuroko boria gochi asaba rai habo bachorre na boigo barababwata ni asekia mekyo ko eneki abunanko mwabariri bagari nyoro na boigo gwanchira na nemiroberio yomurai weki amekyo mheshimiwa Raila Odinga na nemono ase igetambakiro kya yokoria ko bwata sia serikali Kenya kwanza hasogo ikirania magendro abigo bokoreri borobu yago chiase chinsemo hega Kenya. Kwa hivyo hii mambo tunataka kuzungumza wengine pia wanapenda kubebwa mikono wakati wa siasa na baba na pengine wanafikiria pengine baba kosa kwa debe watakosa kupata viti zao, so wanajali viti zao, hawajali mambo ya baba. Hata tukiangalia wale tulikuwa Ethiopia na wale walibaki hapa Nairobi, wengi wetu walikuwa Ethiopia walitaka baba anguke, na wale pia walibaki hapa Nairobi walitaombea baba anguke, na tunawajua na tutawasema karibuni. Na sasa sisi tunasema yale mambo yanaendelea Kenya hii ni kwamba baba atatoa mwelekeo wake, na mwelekeo wake sitoishi, tunaheshimu kila mara. Akiamka kesho aseme mwelekeo huu ndio watu wa ODM tutafuata, lakini maoni yetu kama wabunge, maoni yetu kama wanachama lazima tutakuwa tunayazungumza, kwa sababu ni mambo yanaonekana. Kwa hivyo our president anafanya kazi vizuri sasa, na our president pia anafanya maendeleo, kwa sababu watu wana expect vitu mingi kwa haraka ama kwa wakati mmoja, haiwezekani. Lazima kila kitu ni utaratibu. Tumpatie nafasi, alafu tutakuwa na scorecard 2027. Hata tutaangalia scorecard yake, kama amefanya vizuri sawa, kama atakuwa amefanya makosa pia ni sawa. Kwa hivyo kwa saa hii tumpe nafasi president afanye kazi, afanye maendeleo, aendelee na mambo ile yanaendelea. Tuone na unaona viongozi wengine wanakuja kumkashifu sasa, na ndio viongozi walikuwa mbele kupinga sisi wale ambao tulikuwa pande ile nyingine, na sasa tumekuja pande nyingine kusema kwamba tuko na broad based government, tuko na president hapa, tuko na Raila hapa. Hata juzi kwa EU tuliona wa support ambaye President Ruto alipatia Raila. Hakuna president ashafanya support kama hiyo kwa Afrika hii kama vile mheshimiwa Ruto amefanya. Na nikiongea hivyo utasikia wengine wanakisema mimi napinga mambo ya na kwa sycophants wa chama ama na kwa worship team ya kusema mambo ile hakuna. Mimi si mwendazimu, mimi ni kiongozi wa chama, nimekuwa Nairobi kwa muda mrefu, nimekuwa mayor wa Nairobi, nimekuwa Nairobi deputy mayor, nimekuwa mtu ambaye nikiongea kwa siasa zangu hapa Nairobi pia tunasikizwa.
Tukusikabusio mwancho murgeria hasorboti robo chenu ni gobona babwatani bekiombe kirigetenderete chinya gitari cy'abantu nyene banyara ko bagweso kyana kwemuria ogotaikira na senchire rengia ukubwatira ni webengere baso murabiri umuya ukubwata ko bokonyi bobo bwene kuru asa serikali Social Health Authority SHA asabona batebire nigo serikali yanyara ko bagego ikirania umurabiri oyo etari ko bwatirania birengerero byabo nigo bona batebire guchakira ritkoria ankyo nigo barachi gotenania obotumeki bwo umurabiri oyo osha asa chinya gitari echo kuikachinga ke serikali ranche gusangana barabo na kuiwane birengerero bune nchira yamo yogo chako babwatirania wikirania umurabiri oyo asenchire rengi ambazo ziko mijini na vijijini ufa. Tunatoa mwongozo kuhusu utendaji wa kusitisha huduma zinazofadhiliwa na mamlaka ya SHA na pia kampuni ya Medical Administrators Kenya Limited kuanzia tarehe 24 Februari ambayo ni Jumatatu hapo kesho. Kwa hivyo tunatoa maelekezo au mwongozo kuhusu vile huo kusitisha huduma utafanyika. Haya maongozo yanalenga kuwezesha hospitali kutekeleza hatua hii kwa njia ya kitaalamu na njia ya kisheria na kwa kuzingatia uadilifu. Jambo la kwanza ambalo tungependa kusema ni kwamba huduma zote za dharura ama emergency medical services zitaendelea kutolewa kama hapo awali. Kwa hivyo vituo vyote vya afya vinatakiwa kuendelea kutoa huduma za dharura kwa wagonjwa bila ya ubaguzi. Jambo la pili ni kwamba hakuna mgonjwa yoyote ambaye anafaa kunyimwa huduma za dharura kwa sababu ya mabadiliko haya. La pili ni wagonjwa waliolazwa kabla ya tarehe 24 ama Jumatatu. Ikiwa uko katika hospitali na ulilazwa, wagonjwa ambao walilazwa chini ya mpango wa SHA ama MKL kabla ya tarehe ya kusitisha huduma wataendelea kupata matibabu bila usumbufu wowote. Kwa hivyo kama umelazwa hospitalini na ulikuwa admitted ama umepangiwa kufanyiwa upasuaji ama procedure kabla ya tarehe 24 mwezi huu wa pili, kabla ya Jumatatu, hakuna mabadiliko yoyote ambayo yatatendeka. Utaendelea kufanyiwa hiyo huduma na matibabu kulingana na ile ule mkataba ambao tuko nao na SHA na MKL. Tukusikabusio mwancho murigeria asetaro yaye ya magendro hasorkongo Rua Coast muraibuensi ya Kenya muskuli ya Mruto ritukuria rero nigatarira airport ya Mombasa ase county ya Mombasa sasangane gatia baraikuru asorkongo na boigo abaraikuru ase serikali ye county yo ya Mombasa ase muraibuensi arireira yogo chiakone kyabune serikali ya Kenya kwanza nechikobeka emeroberio yogo kinia sector yobotari unenchire mo yogo chiakone kyabagani bagotarago cha sense ya Kenya mbachikoba bange unenchire mo yogo konya Kenya gokinia as a sector ya uchumi. It's going to be a seamless approach on a visa where the shipping line will simply be providing a manifest of all the passengers to the port authorities, and the port authorities process that as a one-off. That means if a tourist has been able to come to Mombasa by virtue of a cruise ship, that cruise tourism is peaking and Kenya is emerging as one of the favorite destinations for cruise ships. That we will be changing our visa and our ETA so that we can make it easier and seamless. Let me repeat, make it easier and seamless for those of you who are visiting so that there is no paperwork, there are no issues, and we have agreed with the management of the port that will be made easy and simple so that visitors can visit our country and our cities. Mwancho murigerio muraibuense nakagaire ko neketare yo ase county ya Lamu na boigo county ya Kwale tugusikabusio nigo egatia bara yaba jumbe kurwa sorgongo Rua Coast na barabo banyariko bagwesokia na gukwandra emiroberio heye kagire ko nekiwa ase bungeria nene na boige bungeria ye senator soko bachora abara yaba ya uko chigotendera chi committee ase bate biro rogongoro na roro ronyariko baro kuinyorwa. Na sisi kama viongozi wa Pwani tumeangalia sana wale walioteuliwa kwa makatibu PS na Kenya nzima tuko Pwani ni 4 tu ambao wako kama makatibu.
tumesema kama vuguvugu, kama viongozi wa pwani wanapofanya mabadiliko hayo, Rais William Ruto na baba, tunasema kwamba pwani inastahili kwa uchache sana makatibu 6. Tukipewa chini ya 6 basi itakuwa si sawa, itakuwa bado kuna ile hali ya kwamba pwani inazidi kubakishwa nyuma. So tunasema kwamba pwani ipewe makatibu 6. Tuache masuala ya ukabila. Ni vyema kwa sababu tuko katika serikali ya broad based, sisi kama wapwani kupewa nafasi ya mwenyekiti wa budget katika bunge la kitaifa. Kwa sababu moja ambayo mimi kama mwanamke imekuwa ikinihuzunisha sana, uchumi wa Kenya unaimarishwa na fedha nyingi ambazo zinatoka katika bandari yetu ya pwani. Kwa nini iwe katika kamati zote watu wanazungumzia jamii mbili peke yake? Hili ni jambo ambalo sisi wa pwani tunaendelea kuunga serikali, lakini inafika wakati tunaona kwamba hatupatiwi usawa. Lakini tunataka rais pia akikuja ajue barabara zote za pwani vile ametaja huko. Mwancho murigeria toguskabosia sorboti ruabene murikito Brian Nyakundi niganyar ko baka kurigeria esabari ya enyagosira Wafula Chebukati oyenyate ko ba umwakili kwetani miaka 30 nabo yakanyar ko baka gochorwa numuraibwensi ya Kenya mukoro Mheshimiwa Uhuru Kenyatta gotendreki ombekerigete ne tobo chori ne chimbebe aiga Kenya gotenda chikura chinene cy'umwaka bw'ekirubere na 15 na ibere nabo igo chikura cy'umwaka bw'ekirubere 22 goika ogosira kwaye Mheshimiwa Chebukati nigo arenge miaka 53 na nigo bono akagere gochia ko egwe sabari ya yo mwerire ya maskani asabara au babori go kwenekia mnango esoke bare na kwa amate ya chinga gichinyoro chinga kichiga egendete korero gosira kwa. We ran a free, fair, credible, transparent election 2022. We feel we have done our best for the country, and we believe that the incoming team should pick up from where we have left it. Enga kiyemo nigo ya kagire buna nigo irachikoba endoto onye Wafula Chebukati na alenge gochia gukura enga kiyae buna umutenelibwe kiombe kiobochori ne chimbebe kia IEBC ekiagera nigo abete kagwetera emechando emenge ekero alenge ime yabisiae. Omotienyi o Januari umwaka bw'ekirubibere na 15 nigo oyo kabiri umuraibwense omukoro Uhuru Muigai Kenyatta ainanete elietaliae gochiase ebunge enene elio achiekoba omunyakerogo ase kiombe kyobocholi kia IEBC. I'm not here as a job seeker. I'm here to serve my country. When I applied for this job, I did not talk to anyone and nobody talked to me even when I was shortlisted. Chebukati nigabete mwakili asegwetania emiaka 30 abo ase arwanirete ekirugo kyobo jumbe ase bunge ya Saboti ime ya Trans Nzoia na kugwa na nigo abete gakonyora libagali abene lyo kwarigania obocholi obonene ime yense ya Kenya. Liberera lya gisiasa konyora lyabeire ligo ichorerana abwase amonchirilio ao konyora abekirwe igoro yo kwarigania obocholi obonene anene mono ase ukoralia amachibu yobocholi ase kirugo ky'omuraibwense wetera ase emetandao yekerero. Omurobili oyo bwokobeka amachibu yobocholi ase umutandao nigo nyorete umuchando maiga yekigambiro ekenene goteba buna omurobili oyo tochiete kubwatia lichiko buna yaganeirie. That the presidential election held on 8th August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law, rendering the declared results invalid, null
and void. Nyagosira Chebukati nigabegete emirobili ya bwango eliyokomanya ninki keirete ugutugutura wale kwa machibu ye chikura echio abua sensemo ya upinzani ya NASA yaganeti airusi ya bisi onye obocholi obu gochikoirorerwa kwarenge. Chebukati akabeka emirobili yokomo unengia omonteneli w'ekiombe kia IBC chinga kiechio Ezra Chiloba abwase abegete emirobelio yokoirorerwa gwechikura echio chitalikie 25 nomo omutienyi oikomi omwaka bwechiri 2012 nonya nekero Raila Odinga airusanetie nobocholi obu nigo Chebukati amoraritie Uhuru Kenyatta amona William Ruto kwa babui ase chikure echio chinga kiechio nigo Roslyn Akombe oyolenge oyo mobwa commissioner w'ekiombe kio kia IEBC airusetie kurwa ase kirogekyo ekero alengenchira guchiase ense ya Amerika. Emetienyi etato maiga ya Roslyn Akombe koirusia abisi niga commissioner bande batato vairusetie ase kiombe kyo kia IEBC maiga yo bocholi koera. I know that there are elements who would love nothing more than to hear me announce my resignation at this point. In reality, that will be the easiest thing to do. But we all have to put our country first, and that's why I'm determined to make this country work. Deterioration of confidence in the commission chair, we find our position as commissioners under his leadership no longer tenable. These 3 commissioners were not happy that we are doing an audit. They opposed the audit of the procurements for elections. And they didn't want us to ask the CEO any questions. Ase egeka kie miaka etato Chebukati niga betega kora ekiombe kiabwate aba commissioner abake abuase kerero kiae gochiase bunge enene goichulia amabagayo giachiete koigwekana. Omutienyi okianda mwaka bwechiri 2021 nige bunge enene yachorete Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya amona Francis Onderi. Waswase birogo byaba commissioner emetienyi 10 uchiase obocholi obonene gokorwa. Maiga yobocholi gokorwa nigo Juliana Cherera amona Wafula Chebukati. Baorogetie okubagikana abuase okubagikana okuo kwarekanete ekero amachibu yobocholi obuo achagete kosomwa asensemo ya Bomas of Kenya. Litukelio likabali tambe ase Chebukati abuase okuralia amachibu ayuye chikura abuase ekero obolendi bwabete bogotingirwa nalia soete bosio osoma amachibu ayo. 4 of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced because of the opaque nature of how this phase has been handled. Nekero ekiombe kia IBC giakolete miremo yae umwaka wechiri 2023. Chebukati molu amonagulie wakatigara no gosaba okomo gochiase umurai bwense. The commission wrote to the President of the Republic of Kenya requesting for a public inquiry in respect of the process leading to the declaration of the final results at the Bomas of Kenya. The outcome of the inquiry, we believe, will bolster the independence of the Commission and ensure that it maintains the stature contemplated by the Constitution. Umurai bwense William Ruto nere agakwanera aliaroche asensemo ya Bomas of Kenya. There was a direct attempt to abduct Wafula Chebukati and murder him so that the commission would be paralyzed, or a compliant commissioner take over and subvert the people's sovereignty. Oburai bwa Chebukati nigo barache koinyorwa anene mono ase ogoitoko bateneli bekiombe egati yabo Chris Musando amona Daniel Musyoka abuba itotwe kolende abantu babayitete tibaramanyikana. Egetasini kiagetembe nigo giatumire amagombae gochiase amate ya Wafula Chebukati ekero emerobelio egendrete kobekwa ilio komoenia Wafula Chebukati. If
Chebukati were to tell you the kind of hell he went through, yeah? If the day the story of August 15th will be told in Kenya, yeah, you will know why I am delaying. Brian Nyakundi, Getembe TV. Mwanchomo rigeria ino murikito Brian Nyakundi ga gurigereria sabari yaye Wafula Chebukati koika ogokwa kwaye eikiga unachika gotebaga go egetasene kia Getembe TV na Getembe FM gotomea ngora ya pende gochia semate aboigo abasani asoko ene kia nachiko nyore sabari yayo mwerio ere ya maskani gwikiragwo bona no twikira mwerio bwe mesa yikionga chinsa inye asobutko boiga mbya mona asogo sangana into kurutwa chagete gwikira boni gatwara butkobia aboigo gendra kwegokia nemiroberio egendrete ya Getembe TV nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori nere twabwatenere kurwa sensemo iyo munube manyerio Wilfred Matundra kuromega yechi camera na bigo mo director ne Havila Kariri wanike chibi chango cha chira senchire rengi ya tomera nanda sembeo nyasaye kawanja. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yega kurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bago kolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu binde boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone